cy'abakwanga kibaye ubusa uri ku byuma areba yitwa bose babireba nyine niyo yitwa icyifuzo handitseho bose abazashima Imana babyizeye mugire gutya Imana izagutabara Imana izakugirira neza abanzi bawe bakiriho babirebe bamenye ko mu ijuru hari Imana ifite urukundo komera Imana yandi mashyi dukomeze duhimbaze Imana ejo nibwo tuzatangira kuririmba izasabwe nimba hariyo mushaka muzambwire nyishyire ku rutonde kandi na nyuma yuko twumvishe ijambo wenda turaza kunyuza hose ntago mbizi turebere yitwa bose babireba rekuriramo numvisha abandi bavuga ngo turamo nanjye rekuriramo kandi Imana ibaha umugisha abantu munkoze mu kiganza mumpa amafaranga ubundi hari aho ujya bakajya bagutera udupapuro n'indabyo ariko kuko Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura ubibye amafaranga nawe azasarura yandi amen Imana ibaha umugisha ibi ni ibiki ko none wibyanye mu nyegeri no mu kanyegera byivanze bibaye burundu tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo bose ni nayo natangiriyeho nanjye meze nabi nahoze numva abantu bavuga ngo ko wabaye inzobe niba ari uko byanambaye n'umutuku n'izuba rigacanaho ariko njye nanjye nahoze ndwaye imyate ndwaye imvunja nanjye mburara nkabwirirwa ariko Imana iratabara Imana bazanye hano basenga ni Imana itaba ubwo nuko ndindiriye ngo bashyiremo ahubwo rimwe mushumba wa Nayoti ndagusabye uzakore nk'igiterane cy'icyumweru icyumweru cyose buri mugoroba tuzi ubuze umwanya ku wa mbere aze ku wa kabiri ubuze ku wa kabiri aze ku wa gatatu tumara indwi yose tuvuga kugira neza kw'Imana atari ukuririmba akaririmbo kamwe cyangwa tubiri shyiramo rohamo amashyi yawe nayo gukorera Imana n'icyo Imana yaguherera gukorera Imana amashyi icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe bw'ijuru ritabaye icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe bw'ijuru ritabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha umuntu bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha umuntu bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba niba ukunda Imana zamura amaboko hejuru nyarebe komera Imana amashyi yo hejuru numve ugukomera Imana amashyi Imana iguha umugisha Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariwe bose zirashonje avamo babireba akabarwa bareba baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya
anashonje avamo babireba atabarwa bareba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba ayayaya bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba abantu bakunda Imana bongera babigereka n'amaboko zunguza gutya 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 uko bikora Imana ikurindira amaboko n'ibiganza Imana ikurinda ibyago n'amakuba habera Imana amashihanano kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka ongera uyikomere amashyi y'urukundo kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira aho tugeze bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba reka tuyongere amashyi bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba tuzamuye amaboko rimwe rimwe
Amashi kuri iyo Mana, amashi kuri iyo Mana, amashi ku Mana yacu, amashi ku Mana yacu. Twese dutore Bibiliya zacu. Tukamate Bible zetu. Numunsi wa mbere siku ya kwanza dutangura n'igikorane cyacu. Tunaanza na mkutano wetu. Igikorane kidasanzwe. Mkutano usipokuwa kawaida. Aho benshi barira. Ambao wengi wanalia. Aho benshi bibaza ngo bizogenda gute. Ambao wengi wanatafakari itakuwa. Ira mugeza ati mwijuru hari Imana. Mwambie ndugu yako mbinguni. Ati mwijuru hari Imana. Mwambie ndugu yako. Igikorane cyo gusenga. Ni mkutano wako. Igikorane cyo gusengera ibyananiranye. N'amasengesho adasanzwe. Aho dusengera n'igihugu cyacu, aho dusengera n'indongozi z'igihugu cyacu, duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho tuvuga ati Imana, ya Mana yakora bya bihe n'uno munsi ikore. Mungu atende. Benshi bavuga ngo nta madolari ahari. Wengi wanasema hakuna dola. Muri uko kwezi, uko kwezi kw'indwi, mwezi wa 7 kukirangira, kabla hujaisha, abarundi mwese muzaba mufise amadolari mu Imana yacu mashimeshe. Abarundi mwese muzaba mufise amadolari. Mtakuwa na dola. Ku masengesho y'uno munsi, maombi ya leo, benshi bavuga ngo nta gitori Burundi. Wengi wanasema eti hakuna kitoro kwenye nchi ya Burundi. Iramugenza bati nawe utagira imodoka igitoro kigiye kuza, kandi ugiye kugura imodoka mu izina rya Yesu. Imana yo muri nayote, Imana dusenga. Mana yacu, turabe mu itanguriro, tutazame kitabu cha Mwanzo. Ndababwira ntababesha, nakwambia bila kuwadanganya, ikibazo c'igitoro kigiye guhagarara mu izina rya Yesu. Ikibazo gihanze Burundi cari cyo cyose kigiye guhagarara. Tatizo nchi ya Burundi inaenda kusimama. Mwijuru hari Imana, mbinguni kuna Mungu, hari Imana igira neza, kuna Mungu anatenda vema. Itangurira igice n'umunani ku murongo wa mbere. Mwanzo sura ya 8 mstari wa kwanza. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Imana yibuka Nowa n'ibifise ubugingo byose n'ibitungano byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhira umuyaga ku isi, amazi atandukana ku amazi atangura kugira gute? Gira mugenza bati ibibazo bigiye kugabanuka. Mwambie ndugu yako tatizo zinaenda kupunguka kwa jina la Yesu. Tatizo zinaenda kupunguka kwa jina. Amazi aragabanuka. Imana imaze guhuha umuyaga. Irahuhira ku isi. Dunia. Kubera Nowa. Kwa sababu uno munsi ngamu Nyabunyegeri hari Nowa mu izina rya Yesu. Uno munsi nawe urashobora kuba Nowa. Leo unaweza kuwa Nowa. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye kubanza kwakira. Tunaanza kwanza kupokea umukuru w'umutumba ngaha mu Nyabunyegeri. Huwa mtawa hapa Nyabunyegeri. Aze ngaha imbere. Karibia hapa mbele. Aho tugiye gusenga Imana. Mahali tunaenda kuomba Mungu. Tugiye guhagurutsa. Tunaenda kusimamisha umukuru w'umutumba mwiza hariya wa Kirekura. Avyaguruke Jide. N'amashimeshi ku Mana yacu. Turahagurutsa. Tunasimamisha na Nepo umwungere kuva mu gihugu cha Amerika, mchungaji kutoka nchi Amerika, n'amashimeshi makofi mengi. Umuprotokole muzana ngaha n'iryambere ahonyoye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amashimeshi ku Mana. Turahagurutsa. Tunasimamisha na evangelist adasanzwe kuva mu gihugu cha Tanzania, mhubiri asipokuwa kawaida kutoka nchi Tanzania, Jeremia Boy. N'amashimeshi ku Mana yacu. Mengi kwa Mungu wetu. Turahagurutsa. Tunasimamisha
na mama Nepo kuva mu gihugu cha Amerika. Nepo kutoka nchi ya Amashimeshi kumana. Makofi mengi kwa Bwana. Amashimeshi. Makofi mengi. Amashimeshi. Makofi mengi kwa Bwana. Tumepokea hawa waheshimiwa. Tugiye guca dusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Reka umukuru w'umutumba wa Nyabunyegeri. Acha mkuu wa mtaa Nyabunyegeri. Abanza baramutse. Awasalimu. Hanyuma kugira tuce dusenga Imana. Alafu tuombe Mungu. Dusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Tuombea nchi yetu ya Burundi. N'indongozi zacu. Zirongoye igihugu cy'u Burundi. Wanaongoza nchi ya Burundi. Kuva ku mukuru w'igihugu. Kutokea kwa rais. Gushika kuri hasi hariya kwa nyumba kumi. Hadi chini. Amashimeshi. Makofi mengi. Umuha mikrofone hariya. Maiki kule. Umukuru w'umutumba hariya wa Nyabunyegeri abanza twugururire. Abaramutse bagira tuce dusenga Imana. Kasi. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Murakoze. Kwizina ry'abari mu mutumba wa Nyabunyegeri. Kwa majina kwa huyu mtaa wa Nyabunyegeri. No kwizina ryanje nyene. Hata kwa jina langu mimi. Turabaha ikaze. Tunawakaribisha. Cyane abashitsi baje bava mu bihugu bitandukanye. Sana hao wageni kutoka nchi Amerika. No mu Rwanda. Nayo madini yose hata hizi dini zote zipo. Hakukira ishengero rya nayo tikaba rivyicisha hano ku mutumba wacu. Zinakuwa na kanisa hapa kwenye mtaa wa Nyabunyegeri. Turabaha ikaze rero mu mwanya wose muzomara hano wiki. Tunawakaribisha kwa muda mtamaliza hapa. Dubise programa kukitangura umunsi kazohera ku munsi w'Imana. Tunaoroza mkutano unaanza leo hadi Jumapili. Mu mwanya wose rero muzo kuma hano Imana izabane namwe muze muharongere imigisha. Muda wote mtamaliza kwa Mungu awape baraka. Hama tukongera tukaha ikaze bano baririmbyi batandukanye. Alafu tunakaribisha wa waimbaji tofauti. Nabo bonde bazabarorandikwe na wenyewe wakae sawa kwa nyimbo ambazo wametuandalia. Tukamenyesha namwe bene igihugu cyane tunawajulisha nyinyi wenye nchi. Muze muhatora buri bashikana mu bwami bw'ijuru. Inamwa mchague ambayo atawafikisha kwenye ufalme wa mbingu. Sigaye navyo tukaguma turi kumwe muri yo. Ambazo venye vinabaki tutabaki pamoja kwa hizo siku. Amen. Reka duhe. Acha tupatie. Indongozi mukirekura nayo yama yahabaye. Kiongozi kutoka Kirekura batarabakunda. Mwambie ndugu yako abaramutse. Naye wasalimu. Ndio. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Hama tubagumbire mu izina rya Yesu. Tunawakumbatia kwa jina la Yesu. Turi hano kubw'umunezero. Tuko hapa juu ya furaha. Nasezeraniye Apotre kuko twamukunda cyane. Nimeahidia Apotre ya kwamba tunampenda sana. Kuko tuguma tumusaba kashira ishengero ku mutumba wacu. Tunabaki tukimsii aweke kanisa kwenye mtaa wa Kirekura. Kandi abidusezerana Imana irahari. Tena ametuahidia na Mungu yupo. Turi hano na lingwa ariko navuze ati tuko hapa tulikuwa tunaumwa lakini nimesema ni lazima nifike hapa. Kandi namaze gutora inkoni. Tena nimeshakamata fimbo. Namaze kwirukana umugwanizi wari wowe Yesu. Kiukweli nimesha yoyote. Nimesikia nimepona. Asanteni sana. Amashimeshi Bwana yacu. Asante sana kwa Mungu wetu. Tutarasenga. Bila kuomba. Reka dukaribishe Jeremia kutoka Tanzania. Akira Jeremia kuva mu gihugu cha Tanzania. Naye abasalimie. Nawo baramutse. Aliramukia hapa. Yazindukiye hano. Wanadupenda sana. Anadukunda cyane. Binatuonesha kama Tanzania na Burundi tuko watu wamoja. Tanzania na Burundi turi abantu bamwe. Na tena Tanzania na sisi tunawapenda. Kandi Tanzania natwe turabakunda. Ukifika Tanzania, washika muri Tanzania, waambie wanayote wanawapenda. Uzababwira ati abanayote barabakunda. Karibu usalimie kwanza uramutse abantu hano. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Amashimeshi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Ninawapenda sana. Ndabakunda cyane. Watu wa Mungu wa Nayoti. Abantu b'Imana. Watu wa Mungu wa Nayoti anawapenda, piga makofi. Wale watu wa Mungu kutoka
Nyabunyegeri mlioko hapa punge mkono. Abantu b'Imana b'Inyabunyegeri tuduze ibiganza. Wale Wangara nimeona wamekaa pale. Wangara. Au ni marafiki zangu ninawafahamu sana. Baja na bagenzi wanje ndabazi cyane. Na wale Wakatumba hongereni sana. Mukatumba. Na wote mlioko hapa hongera sana. Mwesa mukihanda ndabara mukisha. Watanzania wanawasalimia. Watanzania wanawaramutsa. Katika mkoa wa Morogoro. Kwa mkoa ikomine. Mwikomine ya Morogoro. Changi ntara siko. Intara ya Morogoro. Komine ya Magore State. Hiyo mlishaisikia. Pigia Mungu makofi. Bwana sifiwe. Amina. Apotre tunampenda Tanzania. Wananipenda sana. Watanzania mwapigie makofi. Watanzania mwapokana mashi. Anapokuja Tanzania wao tunamzungusha sana. Aje muri Tanzania turamutembereza cyane. Barantembereza gose. Tumewahi kumtembeza ndani ya mikoa 8. Barantembereje mu bice 8 by'intara ya Tanzania biba bikomeye gose. Mpaka tukampeleka kwenye bahari ya sehemu inaitwa Tanga tulimpeleka. Tanga ni bahari ya kutoka India. Hapo nilipafika juu ya Omo. Mpigie makofi bana. Hawa watu nifika Tanzania na kula vizuri, natembea magari nzuri. Mungu awabariki, mlinishika fresh. Nilikula vizuri, natembea vizuri. Mumutunge biganza. Bamfashe neza. Basi nimalizie nawaambia kwamba familia yangu wanawasalimia sana. Muryango wiwe urabaramutsa. Nyumbani ni Tanzania Morogoro. Muhira ni muri Tanzania Morogoro. Hello. Tanzania Morogoro. Muri Tanzania Morogoro. Karibuni sana. Mukaze namwe mutembere. Na Bwana wabariki. Imani waheza ngira amashimeshi ku Mana yacu. Amashimeshi ku Mana. Ananikumbusha mengi. Anyibukije byinshi. Wewe haujatumikia Mungu. Wewe utarakorera Imana. Ulishahomba sana. Wewe warahombye cyane. Nifika Tanzania wananikamata na mimi sione. Nasema mimi ni apostle au ni nani? Nani ndio Tanzania ndio vinatujendea Sawa. Hivi tunataka tupokee. Ubu tugira twakire. Nepo kutoka Tanzania, kutoka Amerika. Nepo yavuye muri Amerika. Pako mtu alimufikisha hapa. Hari umuntu yamushikanye hano. Si kweli au ni kweli Nepo? Zukuri cyangwa n'ubeshi Nepo. Niwe twabanza kwakira Nepo. Ndiye tungeanza pokea Nepo. Lakini tunaanza mama yake. Ariko tutanguriye kumuvyeyi we. Ya. Mama Nepo kutoka Amerika. Yaje azananye muri Amerika. Yadeshikanie na Nepo ngaha mu Burundi. Ametufikishia Nepo hapa kwenye nchi yetu nzuri ya Burundi. Umwongera adasanzwe. Chungaji asipokuwa kawaida. Yuzuye amavuta hadasanzwe. Muraza kubyumva. Amavuta mtasikia. Kandi muzovyumva. Tena mtayasikia. Turi kumwe kuva itariki 26. Tuko pamoja kuanzia tarehe 26. Yavuye muri Amerika kugira yamamaze ubutumwa bwiza. Ametoka Amerika ili atangaze habari njema. Nubwa mbere ahonyeje ikirenge ku gataka ku Burundi ndibaza. Yake kwanza kusimamisha miguru yake hapa kwenye nchi ya Burundi. Nini rya mbere yatangwe gonyora mu mashengero ngabo Burundi yahonye mujana yote. Ya kwanza kusimamisha miguu yake kwenye makanisa ya Nayoti. Lero turashimiye umuvyeyi wiwe. Sasa tunashukuru mzazi wake. Yamwibarutse. Amemzaa. Aramwosa neza. Akamnyonyesha vizuri. Imana irabishima. Reka banze aramutse. Acha salimia. Nawe nakunda gasimba umwanya gatakwakiriza. Gatonya abatishe twakira Nepo. Hasi. Karibu. Sashimwe. Amen. Sashimwe. Bwana sifiwe. Harabo twaherukana mu mwaka ushize. Yaramaze kuza ngo harabo baherukana mu mwaka ushize. Abamuzi mushira ibiganza hejuru turabe. Mama Nepo.
Niba Kenya tumashi meshi goma. Makofi mengi kwa Bwana. umwaka ushize naragiye shika y'amahoro. Yaragiye ashika amahoro, alienda kafika salama. Mungu wanje ko nahabonye ari heza. Anamwambia mtoto wake ati nipaona Burundi ni pazuri. Nawe arambwira ati mama rero nanjye nifuza kujyayo. Na yeye akamwambia mama, nataka kwenda Burundi. Nanjye ndavuga nti jewe nije nahavukiye. None mwana wanje reka nkujyane ndakweli. Yeye akasema hivi ndio nilipozaliwa, lakini acha nawe nikubebe nikuoneshe Burundi kwetu. None nguyu naramuwashikanye. Naona ndo alishamufikisha, mpigie makofi mengi. Mpigie makofi mengi. Alishamufikisha. Acha sasa tusalimie na yeye acha tusalimie na yeye muda mdogo ataongea. Mwanya mutaraza kuvuga. Kaze Nepo kuva muri Amerika. Nepo kutoka Amerika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nezerewe ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe. Mana yavuze byose ntakiruta ikigo Yesu ankunda. Nezerewe ko Yesu ankunda. Arakunda, arakunda. Nezerewe ko Yesu ankunda. Yesu ashimwe. Ndabaramutse cyane mu izina rya Yesu. Amen. Muko mwabyumvishije banyita mwongere Chongera Yohane Pomsen. Anaitwa Chongera Nepo Museni. Mupigie makofi Chongera mchungaji. Kufika Burundi kutoka Amerika. Ndumva ona jemba bahavuze. Barisha pasema penye alikuwa alitoka au alitokea. Ishengero naryo mvamo. Kanisa yenyewe natokea. Ishengero rya bene wanjye yitwa AMF Church. Kanisa hiyo mmesikia. Mupigie makofi Bwana. Ishengero ry'abamisiyoneri bavuye muri Afrika bakabakorera umurimo w'Imana muri Amerika. Ni kanisa ya kusaidia au ya watu wanasaidia wanatumikia makazi kule Amerika. Kubw'ibyo rero mufashe twakire intasho zabo. Pokea Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hanyuma ndubatse mfise umugore umwe n'abana batatu. Yes. Wako na mke mmoja na watoto 3. Ibaze ibindi Imana niduheza gira turabana. Yesu abahamugisha. Sasa acha tumuulize Nepo. Reka tumubaze Nepo. Ni jambere uje mu gihugu cy'u Burundi. Mara yako ya kwanza kufika kwenye nchi ya Burundi. Ushi ubonye abantu bangana gutya. Unaona watu wapata hivi? Ese mu hari ibiri kuravyumva wumva mu Burundi menga ari abantu basenga bariko barabivuga mutarashika. Nibanga by'ubura naho bivuga. Abashimeshi kumana. Abashimeshi kumana. Reka rero dusenge Imana. Acha sasa tuombe Mungu. Reka twakire Theogene kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Acha tupokee Theogene kutoka Umwanya acaririmba akaze nawe. Theogene kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Theogene kutoka nchi ya Rwanda. Abashimeshi kuri Theogene. Abashimeshi kuri Theogene. Theogene yose tukumwe. N'abarakunda Burundi. Yavuze ati amasengesho y'ubusengero igihugu cyacu biragenda neza. Abapasitori mwese, wachungaji nyote, n'abamama pasitori, hata wamama pasta bavyaguruke baze ngaha, wasimame waje hapa, aba evangeliste wahubiri batonde umurongo ngaho, watonde mstari hapo. Reka Theogene abanza turamutse. Theogene atusalimu. Bwira mugenza wati umunsi wa mbere uragoye. Mwambie ndugu yako siku ya kwanza ni ngumu. Umunsi wa mbere uragoye. Siku ya kwanza inatatiza. Kaze uramutse mukanya barakumva. Kwa muda watakusikia. Mubwire ati mugenza ati ndwi yose Theogene muri kumwe. Mwambie ndugu yako hii wiki yote Theogene mko pamoja. Ari ngaha ku bwana yote. Yuko hapa juu ya nayoti. Abungere kuva muri Amerika byose muri kumwe. Kutoka Amerika wiki yote mko pamoja. Bari kumwe namwe wako pamoja nanyi. Kubwo kubakunda. Kwa sababu ya kuwapenda. Hanzu salimie kanisa. Kaze uramukanye. Haleluya. Abantu bakunda Imana bazamura ibiganza turebe. Ambao wanapenda Mungu
tunyoshe mikono. Reka tuyivume amashyi menshi Acha tuitambie makofi mengi kama tunampenda Mungu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ndi hano. Nafurahi na Mungu kwa ndani ya moyo wangu kwa kuona niko hapa. Nejejwe no kubona uburanga bwanyu nari mbakumbuye. Nafurahi sana kuwaona, nilikuwa na wamisi. Ibindi nanjye reka mere nk'uwambanjirije ni mukanya. Mengine acha nisimamishe, ni muda ujayo. Hanyuma ariko tugiye gusenga Imana rero. Tugiye gusenga Imana aho tugiye gutangura igikorane cyacu n'amasengesho adasanzwe. Yes. Bishop Toma nawe anyaruke, tugiye gusenga Imana nawe aze aho tugiye gusenga Imana n'abasenga aho tugiye guhagurutsa isengesho. Tugiye gusenga Imana, nta yindi ntumbero dufise niyo gusengera igihugu cyacu. Gira mugenzi ati igihugu ni cy'abana. Yes. Gira mugenzi wawe ati igihugu ni cyaba amahoro. Ubutumwa tuzoba amahoro. Tutakuwa na amani. Kugira igihugu cyose tuzogitembera. Kwa nchi yote tutatembea. Tuzokwakira ingenzi kuko igihugu kiri amahoro. Watembezi kwenye nchi kwa sababu ina amani. Imana iravuga ngo mwubahe abaganza. Wanasema tuheshimu watawala. Kubera nta kuganza kutava ku Mana. Mahala kuna kutawala kusipatoka kwa Mungu. Data mshamwa mushobora byose. Turaguhamagaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubanje kugukengurukira kuba wakuye mu gihugu cya Amerika, kuba wakuye mu gihugu cy'u Rwanda, kuba wakuye mu gihugu cya Tanzania, kuba wakuye mu gihugu tatabuja cy'u Buganda. Habwa ishimwe n'icyubahiro. Uri Imana nziza kandi ugira neza. None turavuze ati mu gihugu cy'u Burundi turagukeneye. Aho igitoro cyavuye baye ndase duhagaritse imigambi y'abadayimoni. Aho ibikirazibira, aho ibikirazibira niho tuziburuye muri rya zina ryawe. Ndavuze databuja muri iryo zina ryawe nyene, uku kwezi muri uko nyene turakeneye tubona ibitoro mu gihugu cy'u Burundi. Turakeneye kumva atamarira y'ibitoro databuja, aho bizoba ari amahoro. Bikore, waravuze ngo ico muzovuga cyose muri rya zina ryaje nanje nzogikora. Naho turabivuze muri iryo zina ryawe, muri iryo zina rikomeye kuri Imana nyamana. Bikore databuja, ukura agasuzuguro mu gihugu cy'u Burundi, aho bariko baravuga ko mu gihugu cy'u Burundi tugenda n'amaguru kandi dufise imodoka. Ndavuze databuja, reka imodoka zitangure zink'ubu itoro databuja. Ndavuze reka kibirengeye, warabivuze ati ico muzovuga kirabaye, natwe turavuze ati birabaye, byamaze kuba. Urakoze, turasenze databuja, injya mu gihugu cy'u Burundi reka databuja ziboneke. Reka databuja umuntu wese ajye ndetse asigariza batahari. Reka ubaho Burundi databuja ibyo kurya ndetse uduhe ibyo kwakira n'ibyo gufasha abakene n'ibyo guha impunzi. Urakoze, wavuze ngo wibuka Nowa, nawe turavuze ati niwibuke igihugu cy'u Burundi. Urakoze ko wamaze kucibuka. Reka mu bihugu biteye imbere tuba bambere, mu bihugu bitunze amadolari reka tuba bambere, mu bihugu databuja bimerewe neza reka biba bambere. Nkuko wamye uvuga ngo igihugu cy'u Burundi ngo nico amata n'ubuki, reka makungu databuja aguma gihurumbira kuko ari
cyiza. ibyariko databuja bigitera uruhagarara ibyo turabyase. umwasi w'igihugu cy'u Burundi uwo ndavuze yigira inyuma nakagira ijambo kuko uri Imana nyamana. ariko uzovuga neza Burundi nawe umuhe ijambo, umuhe icicaro. uzovuga neza Abarundi umuhe gutera imbere. dusengeye indongozi z'igihugu cyacu duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu databuja, reka kibirengeye ube mu ruhande rwiwe umukomeze databuja. reka databuja wamuhaye kurongora, reka databuja nawe umuje imbere. reka inkoni yiwe databuja ubandanye ihangane kuko ari wowe wamuhagurukije ukamuha kurongora igihugu cy'u Burundi. reka databuja uwo kibirengeye ubandanye umuduza, intebe yiwe mu makungu ubandanye uyiduza. urakoze Mana ko wabyemeye. abamufashije databuja wabashigikiye ubu bose kibirengeye indongozi yacu y'igihugu cy'u Burundi, reka nabo bashigikire, reka nabo bagirire neza. abamuvuga neza ariko bagirire neza kuko nabo databuja nabo barakunda igihugu cyacu. ukunda igihugu cy'u Burundi reka umuhe kukibamwo amahoro. amashimeshi kuri iyo Mana yacu. basubire mu byicaro. Imana ibahezagire. mukanya kwa muda reka Theogene abanza gume ngaha gato. hanyuma ukuyeho amakorari hagiyeho abaririmba ku giti cyabo barimo Izayi, barimo na mushiki wacu na wa muvandimwe wundi, nabo mubakomera amashyi. murabizi ko hano mu bintu bituma mpakunda muri rusange ngewe nikundira Abarundi, niko bavuga. igihugu cy'u Burundi nicyo gihugu nagiye nzenguruka igihugu cyose nsanga mwese tuvuga ururimi rumwe. ibindi bihugu njyamo banzanira bakunsemurira abangora abambwira ngo mwawuka bwanje ngo bwino maningi ibintu nabisigaye. nagera i Bugande ngo nyabo ngo sema ngo tukwagara nkagira ngo barinda kunkubita inzara. ariko dukomere Imana amashyi ko tuvuga ururimi rumwe. hanyuma ni nayo impamvu yatumye nzenguruka igihugu cyose ubunzi intara zose. ibyo ngira ngo ntarajyamo ni amakomine. ndashima Imana ko n'ubu nagarutse. hanyuma hano muzi ko dufite hano hitwa Nyamunyegeri, hanyuma nanjye navukiye ahantu hitwa mu Kanyegeri. numvisha ari ibintu byenda guhura n'ahandi hantu narigeze numva iryo zina, nabyo byatumye mbakunda. icya kabiri, umushumba wanyu ni inshuti yanjye cyane, byarenze kuba ubushumba n'ubupasitori bihinduka nk'abavandimwe. mukomere Imana amashyi nyine itanga urukundo mu bantu. ubwo narindindiriye ko uwajyanye ibikoresho ku byuma agerayo, nagerayo bambwire ko ari sawa. turebera indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa. Nera ikiganza umuntu mwegeranye, namwe muri inyuma umubwire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. Haleluya! hanyuma turi kumwe uyu munsi, ejo bundi nibashaka bangeraho no kuwa mbere no kuwa kabiri njyewe ndahari. wabimubwiye uramubwira ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. burya nta muntu ukwanga ahubwo aterwa na Satani. dushiriremo indirimbo duhimbaza Imana. amashyi haleluya vuga. Imana
badusengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugenaho. Uzagenda ugeze ryari gahunda byari hafi aha, jyewe navuye kure kandi ndabona kure, utari ntafite amarabati abamushaka bakomera Imana amashyi. Uzatindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatindira kuri uyu musozi utuyeho, uzavuga neza mu maso y'abatabishaka, abakundana bacika kandi ngo bazakwica, abakuvuga umunsi ukira ngo bizagufata, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya, bose bose bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, bifuza kuba bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, uzamfashe mbagiriwe, uzakomeza umeze nanjye, uzantera iherezo ryiza, nzareba amaherezo y'ibibi kandi nzi ko uzabikora.